Kekasih Students Union hanya kasih thodieng kelalik ben kangkerdep ya kawai ke masjid ke badan hasa furlong halor kejing keno bakade ke balat tebi an klem kejing yo jingpet. Kidikot ke KSU hapa kejing yalam usamla Clean Star Shabong organizing secretary ke KSU kelet kang ya ke masjid hadin bakaseng kelayo jingtip bayakani ke jaka lakam trai do uwei ubarjala balatip kerteng kumu Nurul Chaudhry. Ke KSU kala keno bayakani ke masjid latai bean klem kikot kisla bat klem jingbit na kibor kibadi kimi. Kumta ke KSU kala thangno sindon ke masjid bat kala maham ba omdi ben pli tat hadu ben yo pej bat bishar benia ikikot kisla kintup ik jingyo jingbit na kibor kibadi kimi. Along. I think let me Minta kasih seng kelalap ba yakni ke masjid ka kot kesla ade keteng yang tahu Nurul Chaudhry ba imtip siat anu yakni ke jaka bat ini hangni kadan ru construction ke bat mai yakni ke building ba lain la di yakni ke plingo ya seng hi bar hoi ba kumno klem deyo jingbet anu insutai katomon kita ki mandir kita ki masjid hangni haka jela ke jongi di nakalyang kaseng minta kasih kelakang no ya kena masjid tat andala yo ban pet kita kikot islam badi teng jongno menu baladi ya kena ke jaka syakini ki barjela.